LC final examination. Next up for the 6th rank in each final examination goes to Shruti Jain from the Bosco. Which is then followed by si Monsan ason kar bianglong itung heglong lo 92 pen nonan tuningan ako sa ciklon kami bon dobom lang sa pining Republic Day katalon hora bangke Bharat angkang long solajong ajakong kacari ajakong kelong ahut pining Indian Troxikera hini laso katalon hora bangke Ningkan ko ra sirike ba philo pininga bangke ke bon ka bepin lapen ke kar benglam kangkir lapen ke nona bangke insam jin pensi ile tum ninga rong pensi pini Republic Day bangke talon pon lo lasinili ada kacurona ye bangke United People Liberation Army UPLA lapen Karbi People Liberation Targa KPLT, Dimasa National Liberation Army, DNLA, United People Revolutionary Front, UPRF, Karbi Longli, North Kachar Hills, Liberation Front, KNLF, Kuki Liberation Front, KLF, join pen. Ada awur ke heno, asunang lero join pen ko an masayang deng claim ponji, ini tum dengune dalo. Sita me hola sohot. Ho angkan kedo Karbi Anglong pen Assam pen angkan kacongga danatum Delhi pen cenglok Bangalore pen cenglok Hyderabad pen cenglok Goa lapen Mumbai Delhi halahai kacongga damatuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen CM relief fund pen alang ituma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen itum 4 crores 70 lakhs satangka alang itu fan ke dam ke bang penceng lo alang itu fan hala ja kecho ke juna barsai nilitung 13,475 abang tu bang pia tu fan nilitung Karbi Anglong Autonomous Council CM relief fund kan alang itu fan pilo lapen ke ong Girls contingent. Followed by Church of God English High School boys contingent.